Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bakhalelwe ngamasongo kaSigonyela abalisa ababili kwabangu-8 abebezama ukuduna imoto yemali. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi lanibala khona le video. Mangoqala isijonele likhasi wamukelekile igama lami ngosibonga konke wakandwana nomothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Ngicela usilandele ku Instagram @zwide_meter. Zibakhalele abalisa ababili kwabangu-8 abebezama ukuduna imoto yemali eScott. Akubikwa ukuthi ngomhla ka-8 kuJuni abalisa abangu-8 abavulela ngenhlamvu emontweni yemali maqede balimaza onogada bathathu. Babe sebebabamba babaphoca ibhamu maqede babhomba yona imoto yemali. Ngebhadi abakhonanga ukuyithola imali njengoba yavele yathela inko. Kube ukuthi onogada ababili balimala kabi babe sebephuthunyiswa esibhedlela. Ithimba lama-Hawks ngokubambisana nethimba lolicubungula ulwazi babe sebezama ukusebenza ngokusemandleni bezama ukulandelela ukuthi ngabe obani abenze lobugebengu. Bese kutholakala ama-fingerprint abalisa ababili watholwa la abahlala khona. Babe sebekhalelwa ngamasongo kaSigonyela. Kulindeleke kube bavele eScott Magistrate Court ngomhla ka-13 kuJuni kuyona lenyanga. Lezi-ke izindaba esijabulise abantu abaningi. Bafethu ngizofisa mina ukwazi ukuphala kwenu ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.